Menteri Ketenaga Kakoi Kakiak Kejelam Meghalaya, Dr. Ampreen Lingdo, rengkat baru MLA Kamau Rengkeneng ubah Livingstone Karpran. Haka kendai terik risau arajar arpusau kilalit benjurip bagi Jaka Sumar, kibadan haka mau Rengkeneng constituency. Komisi Benta ban Penklan, ya ki Jaka Sumar, haka ni kitan, kibadan diang pasok mau Rengkeneng bat seorang kam. Habakran kilat patai kubur Dr. Ampreen Lingdo ilong, baban kemi bnia gijingdan kam bagi Jaka Sumar kini katan. Lale akane ban kedau ru bakat tenat ke trishtom ban kentiu ke Jaka Sumar hak ni katan. Halor ka ding pasok PHC ke menteri kelong bagat ke Jaka Sumar ke bujai jihikai ban kemi bha kam tam kilong kemie ke bakha kelung da ke bakadau ru bakat judan ke jingbam chania ke hospital bakane ke bu jingma ke bakrau ye kinong shok shnong. Kumta ka PHC hading pasok kadan kam ban kam pensyai halor ka jingdan kam ban pikir ke kot kakya akapor bapun bat bakha ki kelung. Dr. Ampreen Lingdo ilong syuk bahalor kejingkwa kilong kemie ban kakun hajiang na kaliang katenat kamkhang. Dari katenat kakwa ban haji kai kinong pen kakun kenang baganong kebasingan kilong kemie. Lieto ru bagilalet ru ban jingo ya ka sub center seorang kam ha ka ban kaliang kinong ilam shnong le alam syaka-jaka ke bagi temu ban shna ya ka PHC batamai. Bagi lapan pau ru bagidan kam ya ka jingmang tengka kumta kene ke menteri kela kular ban shimkia kene ke jingdawa ke belatmu nado ke senam arajar arpo. Halor ka mau Rengkeneng CHC Dr. Ampreen Lingdo ilieto bagi jing Sumar kene ke Jaka ka biang bat ke jing trei ya ke building ke batamai ladap kumta hapo andro benai ke tenat kan kentiu no na ka CHC syaka first reference unit ha ka bagi tenat kan biang ki doktor kinong Sumar ke batebet rengkat kitiar Sumar ke badan kam ha kene ke Jaka Sumar. Kani ke program ke bagi honorable MLA jong ke mau Rengkeneng honorable bak Karpran ila dadap ong lupa yang ala katukat ni bangin yawan namar pakidon katukat ni kini ki centers jong i ki badan kam ya ka immediate attention te nado ketua do mentah kila don ki development ru ketika ding pasok nilai UI bakal renovation ke layak cekman, nilai UI bakal expansion ke layak cekman. Ngidon kat tukat ni ki problem sapo ding pasok ki bayadai ban ke awareness ke ke center ke ban create ban encourage ki patba ban kami bah hakapon ya kha ya ki kon ban hakapon wa pipun ya ki kon mo ngiyo iba kani ke jingbam don jing shania ha ka hospital ka poi ke jingma ka bakau bana ka bentang kinong sok snong tingayo i hang tu hapo patay ka PHC jungi hading paso ni hapon treshi dom ban pen syai supat ba bangi don kam ban pet bahaba pipun bat pipai gi kon gi jong pi bat andala de kai gi kon jong pi ni don kam ban pikir ya ka kwat kya kata ka sia jars ni ke bangi di ban ai kelum lang ya gini ki kon ki bangi kha bat ngim dei ban shift ya kata ka fokus samta tiga baar kalong kata ka home delivery ke ba pikwa kidei ki nong song snong ki badon la ka jong ka hong pikwa ban ka ko ni pikon hayeng don bala ban pen kelajing mut ye pi compare tamba ati sa kapon pa pikai ki ko hayeng ki nong pen ka kon wan sakmat mangin dream ye pi ngini kai ye pi ngin peni ye pi ye ki jing ma ki ba up ye ki ne ki kmi ki ba ka kon bat igini ki kon ki bangidang suka tikini ki problems ki long very problematic in po de paso ngakermen bo pat ba un sedang ban syania tinggi laya don plan bat ye mali mene bat snow bat ki VC members jongi kermen bakin saya kenduk lang kermen bakin saya syong lang ban penpariang ya kali kejing don kam ban pikir ini kejing yap ki kelung kejing yap ki kemi kini kita titong inya bersama kawan ar ngilipet ya ka sok lengkap sorry ngilipet ya ka mau Rengkeneng ngalak kemen pelat baka mau Rengkeneng mentah more or less kalak long functional nilai UI ketukar building ke Syabdin ke Batemai
lapon operationalize bahaya ka hapo country banay min kentiu no ya kathe ka PHC siya ka first referral unit kata ka FRU in I know ki doktor ki batbit kum ki surgeons ki pediatricians ki general medicine ni kermen bandang ni kon advertisement ki don kita ki doktor ki ba nakajela ka jongi ki ban serve hang tu ni hapan ai ka operation theater ye ki babyang ki don kat tu kat ni ki problems ki ba ki ayush department ka face ya kata rungala shim ya kata ka tip jonga tu ki asha ki la ai kat tu kat ni ki jing senyang jongki ya ka jing lap ko jongki ha ai ni don kam ban pet bang ni hap ban tray ya ka jong ka kam tinang tam bakat do mentan ni wan siya ka sub center hang ni po sa kam tu kasnong kala yalam yang sa po site kabakila ya mu ban penyang no ya katakas PHC ka batmay ini ki kam don kam ya ka fund don kam ya ka sanction don kam ya ka approval bat ngala ai assurance ya MLA jumi bakal ran ba ngan persyangkat ke mangala ban bank maya kata ke PHC ke bakila ya kana na do arajar alpo kayo long do long snang ni yo no ya kata ka yu nomor ini ki kani ka sub center junging ni ki trishtom ba ini ki pat ba ki long very positive siya kani kaliang ni di banjarap ti kita ki bangalik pet ngalik ni bat ngalik jurip ban nga engo ya i mali kini ba ila pelat por na do step ya kami kakam bat nga kami lanti banang ni siya kamat ini trailang ha ka politics kam don kanu kabalong positive lada ni song no ay jong isem ka politics kadai banlong inclusive Kila long MLA. Maro la long MLA. Kan kapadang kam ha kanu ga area ngidey banle. Ngidey banlong kiba kimben sim. Ngidey banlong kiba long mayopit kanu kompet ke jungi bat ngahi ti simet na kwa ban pen bang ngadon kata ka jing trang ban serve yu pat pa. Bat ngimla ban try marway klem ke MLA. Bat kani kadai kuwi na kum kita ki benta bang ni tray dengkat lang bagi ambil itu